Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maru oiba pau tha ani chumna sathagadaba covid vaccination gi khongjang har ghar dastak campaign 2.0 ngasidagi haukhre Manipur da ngarang nauna miyo ani covid 19 positive oikhibaga loinana hauzik active case nipan leiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi leibak asigi khangatlaba beneficiary singi Jan Dhan bank account ta hakthengna sel hapsin bangamle amasung Numit nini sathagadaba National Education Minister singi mifam ngasidagi Gujarat ta hauragani. Tha ani sumna sathagadaba COVID vaccination gi khongjang har ghar dastak campaign 2.0 ngasidagi haukhre. Campaign asi rajya gi haksel bibangna sinduna Raja sigi tongan ba mafam kaya da supang thokli. Mega COVID vaccination drive asigi maru eba pandam di hidak kap yaraba mipum khudingmak hidak kap thokpani. Campaign asi ngasidagi hauraga mathang thagi kunthra mathoi phawba raja amasung union territory sinba thongna pangthokani. Kendra gi haksel mantraloi na hai COVID-19 gi second dose kap yaraba mioising amasung precaution dose kap yaraba mioising bu yumthong sangduna sathagadawriba hidak kapagi campaign asida vaccine kap thok hawba yagani. Mantraloi na hai sahi tarani thoidagi tarani pan phawbugi manungda leiba angang singisu school singda campaign chathagani. Campaign asi maru oina all age home, school, college, jail amasung sek sufam singdana hena khudong jaba pigani. Handakta haksel mantraloi na raja amasung union territory singda tha ani chathagadaba har ghar dastak campaign pangthongnaba tharang yanaba khanghan khiba leirabani. Masigi mathakta hidak kapa yaraba myoy sing hidak kap thokpagi khongjang yangchinnaba su mantraloi na hairi. Raja amasung union territory kharada COVID-19 vaccine kapagi thabak tapthariba aduda haksel mantraloi na nungnangba phongdokli. Leibak sida leiriba mipum khudingma COVID vaccine kapthoknaba pandamda har ghar dastak campaign mamang sahigi November da Pradhan Mantri Narendra Modi na hudokhibani. Manipur da ngarang nauna miyo ani COVID-19 positive oikhibaga loinana hauzik active case nipan leiri. Raja gi haksel bibak na ngarang numidang wairam thokpa cherol amada hai haukiba pung kun marida punna sample sama tarani pan test tawbugi manungda miyoi ani nauna COVID-19 positive oiba thengnakhibani. Positive oibagi sang sada ama dasmik taret ni masi tharaga hauzik phawbada raja sigi oina COVID-19 positive oiba masing lak ama lising kunthra taret sani kunthra nipan sukhre. Madugi manungda COVID na naba miyoi lak ama lising kunthra manga chama tara naba phakre. Naba phabagi sang sada marpudrani pan dasmik mari mangani. Ningsing bayai Laisat asida raja sigi oina sikhiba punba masing lising ani chama kun sukre. Marak asida raja sigi oina hauzik phawbada COVID vaccine dose lak kun mapan subna marifu mapan kapkre. Ahanba dose ki oina lak tara manga lising humbudra sani kun manga ani suba dose ki na lak tara ni thoi lising kun thani thoi chahum kun nipan aduga precaution dose ki na lising marifudra taret changwa kun tha taru kapkre. Ngasigi oina vaccine dose ahum kapkre. Mukhyamantri Nongthomam Birena lusingduna BJP Manipur Pradesh ki oiba mifam ama Kaisampata leba Thambal Sanglenda pangthokli. BJP na lusingba Kendra Sarkar na maipakna paikhatkiba thabak thoramsing amadi Rajya sida lakadawriba Kendra gi mantri singi matangda mifam asida kupna khanari. Mifam asida BJP gi mantri MLA sing amasung dol gi lusingba kaya yauna karyakarta sing saruk yari. Surakshit Matriba Aswasan Suman Scheme Raja gi haksel amasung yaiphayombal mantri Dr. Sapam Ranjan Singh ngasi haudokre. Wangoi gi Community Health Center da mantri Dr. Sapam Ranjan thoramasi haudokhi. CAC Wangoi da pangthokpa thoramadu da MLA Khuraijam Loken yauna saknairaba miyo kya saruk yakhi. Sports Authority of India STC Khuman Lampak Imphal gi kunthra mari suba Foundation Day gi thoram Khuman Lampak Indoor Hall da ngasi pangthokre. Thoramadu da wangangbada Raja gi Youth Affairs and Sports ki Director T Phulen Maitai na hai sana khonabagi center asi ayambana tampakta mapung oina sathari masi hena pakthok chawthok handuna singi mafam kya dasu center sing lehenbagi tangai fadaba lei mangna hai sana khonabagi lamda jati thaki oina mai paklakna ba khonabada Sports Authority of India Imphal na sumaru oiba thodang kya lauri. Thoramadu da Director T Phulen Maitai na Khangatlaba sanaroi singda gudol potpiduna sanaroi singbu pungning thogatkhi.
ताबीरिबा पाव असे आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी जनधन आधार अमसुंग मोबाइल जामगी मतेंगना बेनिफिशियरी सिंगी जनधन बैंक अकाउंट हकथेंगना पैसा यौहनबा ngamle सिमला की ऐतिहासिक ओइरबा रिज मैदान दंगरांग पांगथोकपा गरीब कल्याण सम्मेलन की थौरमदा वा ngangbada प्रधानमंत्री ने हाई केंद्र सरकार ने सही निपान मपुंग फारकपगा मरी लेना पांगथोकपा थौरम अदुदा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की मखादा लुपा कोटी 12,000 रोम की सेंफम बेनिफिशियरी सिंगदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुथांगदा लेबाग असिगी लौमी कोटी 10 हेनबगी इमुंगदा यौहनबा ngamkhre मांगना हाई लेबाग असिगी राज्य सिंगी कोनुंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अमसुंग कृषि विज्ञान केंद्र सिंगदसु थौरांग असि मपुंग फाना पाइखटपा ngamle लेबाग असिगी नागरिक कोटी 150 प्रधानमंत्री दा लेबाग असिगी मियामगी सेवा तौनबगी खुदोंगचाबा पिबिबगीदमक हाइनिंगाई लेतना थागतखी मांगना हाई इंग 2013 दगी माकी सरकार लाकलबा मतुंगदा सेंजा थुमजागी थबक सिंगथानिंगाई ओइना हंथाहनबा ngamle मियामगीदमक पाइखटपा चौखा थौरांग सिंगी कानाबा फंगफम थोकपा मियामदा फंगहनबगी महुत्ता मियोय खरना मरकता लुट तौदुना लेरंबा अदु कोकहनबा ngamle नुमित निनी सथगदबा नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर सिंगी मिफम ngasiदगी गुजरात हौरगनी नुमित निनी सथगदबा मिफम असि केंद्र की एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हौदोकनी मिफम असिदा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी शिक्षा मंत्री सिंह सरुक यागनी आकाशवाणी पाउमिन हाई मिफम असिदा लेबा असिगी एजुकेशन इकोसिस्टम बो हेन्ना मपांगल कनखनहनबगीदमक अखंग हईसिंगना वा nganggani मिफम असि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युमफम ओइरगा पांगथोकपनी लेबा असिगी स्कूल सिंगबु डिजिटल की थाकता ओनखतुना हेन्ना फबा महिलोइसंगसिंग ओहेन्नबा होननबगी मतंगदा खनरबा याय मिफम असिदा सरुक यागदौरिबा राज्य सिंगी शिक्षा मंत्री सिंगना विद्या समीक्षा केंद्र भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अमसुंग इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर सिंगदसु चटकनी भारत हौजिक कोविड की एक्टिव केस 13,994 लेरी नौना मियोय 135 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबा कोटी 3,63,15 हेना नाबा फखरे नाबा फबगी चांग चादा 94.8 नि मियोय 18 नौना लेखिदबगा लोइनना लाइचर असिदगी सिखिबा पुनबा मसिंग 5,13,13 सूरे भारत हौजिक फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 1,42,93,50 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज कोटी 1,13 हेना अनिसुबदा कोटी 49 हेना अमसुंग प्रिकॉशन डोज कोटी 3 हेना कापख्रे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अमा ओइरिबा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की हिदाक योनबगी सेंफम अहानबा ओइना मे थादा लुपा कोटी 1,000 यौबा ngamkhre केंद्रना 2023 की मार्च फाउबदा जन औषधि केंद्र 10,000 हेंगरहनबा पांदम थमली मियामदा मरु ओइना लेता लाइरबसिंगदा अहोंगबा ममलदा अफबा मगुन लेबा हिदाक फंगहनबा पांदमदा केंद्र सिंग असि हांगदोकपनी थौरांग असिना हौखिबा सही 5 असिदा मियामगी सेंफम लुपा कोटी 15,000 हेना कनबा ngamle प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की मखादा लेबाग असिगी जिला 738 कोनसिल्ली केंद्र सिंग असिदा हौजिक हिदाक मखल 1,300 अमसुंग सर्जिकल की पोलम 250 हेना फंगहल्ली आयुष की पोलम अमसुंग सुविधा सैनिटरी पैड लुपा अममम की ममलदा फंगहल्ली परियोजना असिगी मखादा जिला समरी सुना तरु की ब्लॉक 3,459 कोनसिनबा अनोबा एप्लीकेशन सिंग कौबा हौरे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना था अनि सुमना सथगदबा कोविड वैक्सीनेशन की खोंजंग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 ngasiदगी हौख्रे मणिपुर ngarang नौना मियोय अनि कोविड 19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना हौजिक एक्टिव केस 9 लेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी लेबाग असिगी खंगलबा बेनिफिशियरी सिंगी जनधन बैंक अकाउंट हकथेंगना सेल हापसिनबा ngamle अमसुंग नुमित निनी सथगदबा नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर सिंगी मिफम ngasiदगी गुजरात हौरगनी पाउलोइजरे।